sosed, novi auto, a? Rdeča bomba. Dobro zgleda. Fajn mašina to. Koliko to razvija na avtocesti, hitro to potegne, a? To gre zdiher svetovno. Kaj pa to delaš? Ja. Kaj? A si ti neumen? Prosim? Ja. Roka. Kakšna roka? Ja. Pa ne mi avto uničevati. Ja, vidi, Dobro, poglej, pa malo to je sem se novo človek. naslonil sem se malo. Ja, to je novo človek. Ja, se razburja. malo naslono, a? Malo naslono. Ja, on pride in si te nasloni. Ja, smo v Evropi, a nismo. Pa dobro, ne se, vse opravičujem, evo, ne se mi razburjati. Gazi voda. Tu ste eno pikico poznam. Kje? Evo, Kje? Evo, sam mal, jaz ne vem, kje imam glavo. Ne najdem teh ključev. Čakaj, to ni. Kaj lahko vsem? Malo traja. Ampak, hvala. Na koncu jih pa vedno najdem, a ne? Gazi voda, a Sari pa ne boste nič rekli. Ja, živijo, Sara. Dober dan, gospod Gazivoda. Dober dan, Andrej. Čau, Sara. Nič grem. A te odpeljem? Domov grem, gospod Gazivoda. Čau, Sara. Čau. Živijo, Sara.